Ćao drugari, ja sam Ulebim i danas ćemo da opet pravimo nekog skina, ali sad ćemo opet da ismejavamo nekog youtubera, a to je Jonathan TV. Ne, Marka Kops. Ču ću pauziram dok napišem to. Dobro, evo napisao sam. Evo Bloodbuster. Čekaj. Evo, kod njega već imate tu kapicu kao ono njegovo, znate. Ali ja ću da mu napravim drugačije tijelo. Pa hajde, da počnemo. Uzimamo zelenu i počinjemo da bojimo. Da bi brže malo tako. Čekajmo skinu kapu, tako, i pantalone ćemo isto zelene. Sa svake strane normalno. Desna strana. Neću pre. Tako. Top, top. Ovo, dobro. Ovo. Onda ispod. Dobro, ispod. Čak se normalno. I sad ćemo ovako bez glave. Ovako, tu sve dobavimo. Pa onda dole. Bez... Ne. Bez nogu. Ok. Vidi se. Čutite, snimam video. Tako. Sada bez tijela. Ovako. Ok. I za sve da vratimo na normalno. Evo ga Bloodbuster. Sada ćemo i glavu da mu izmenimo, boju glave. Tamo gdje je tamno, tu ćemo staviti bijelu. Ok, sa sve, ne, bez kapice. Malo sam promašio neki delovi. Dobro, glavu ćemo bijelu staviti. A usta ću tek na kraju. I oči također. Sad ću ga napraviti kao... Ne znam ja šta. Tako. Evo ga Bloodbuster. Ok, baš tako. Izvedite zbog ovoga. Da. Idemo. Tu uzmemo bijelu. To. Pa to. Pa to. Pa to. Pa to. Ne. Greška. Ne veze. Evo ga Bloodbuster. Izgleda ko neki debil. Uopšte ne izgleda na njega. I to bi bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se sljedeće i čao.